Lilwin maba mebema mori. Mante. Lilwin maba mebema mori. How dare you? I can't listen. Have a listen. Onyankopon ehia adofo atwa ehia nyina nananom na hemfatwa nwahia abamu mpanufo asofo twa ehia ya menhira mu nyina me kasa kakra bi ene mani age mewura sanho esanse tambia obi kasa school dia ye memu school ento asase school enhandan memu ni oye no ye hoye ni ye me amanko school da na menimu he benyakopam na suye no enne wa me kase ama betimimpo access school aya to the Great Man's International School from daycare to JSS3 me amanko school da amane yetia abangi me foka de wani je ho ne wo mu awo yira ye ni na daache obenya so mfaso enti enne akopon hira ye nana se wadwene oman de ko ofi mu ho na wonya sika na fantoka na wan fanto asase na wadwene ye nua ma ni mema okom ase omunko suansa adwuma sanka mfunyi atwa gana nyina hia ye se bia kenne kenya manom ko obi anyim basabasa ko obi akutana sa adwuma the cabesi a man so oba ade a osa onsa kana asase we so when yan sarjuma wan yan sarjuma dia arso boko school mo be nurse ana obenya abadwuma na abetwa ka boso ana be businessman oboko Dubai ana America abaga na tone ma cause adwuma hia eye nene ma no empa adwuma hia opere be ne ye no nya sika ne ye da bi bibi abekuta da chian kwa amla won sanka also the come any bring share adwuma no da da be master na wonya nkura waka be kire nkura no oba se wadwuma na be makwa faw na wonye no wo na adwuma se no ojawa enam sa no adwuma ntino wonya mabo wonya be koso mo adwuma ye no obi be ni ti ana wa pama de amanya be mankwa ndedidi but yinyina yenya adwuma ema ni me yenya adwuma enti yenyem ne ya wo na be mani jaya na fi adana sese loko se sika no wa wo mienu ma ko sia de no Shajima ukuriye Shajima nipantin income eba na heso fawo awodi ye na mom uku adwuma se ukuru sika wagene boso me esha na wo ko ma ko 5 bisa se tu ne wan kwa no o mu he ko diri sei ipacho ya de pe na wo chena doso ti masire adofo atwa nyina hia se na de odi abai ye ni parties in film NDC and the film yemine yemma na yawo mu na dachi men perifo se ya no enyo mu dachi ho na nkwanti mesua adwuma na mu ya bi hwe maame eno papa akwada wu wiase wo benya mfia aduonu anya aduasa na se o ma na hewa no me o ma no wo se na be ya adwuma na yire ho na be wanyi no wonya wansi bi fu nsam de didi dem wa ma bra ne ye wo de nam basabasa sem ne mensa fatama onya 30 se na ma mini butum skara ma wo che no me ama nko ni tibesre ye nyina entai nana adwempa watwene e de ma ko efu ni mpatem ba bia enya defo ni ko pese o da chi ye fefefe na ekese no o da bompa e ma no mesre mo obi anyi no film e bemma e ma ye nyina enko na nya fe onkoma no okwa ma odachi ko mejina ai misia mpaboaye misia jai ekwa domo opeta ana me bunua misia jai ebetu nsuo ama bugu amnem be 5 years be umra so ya ana so fie den umra so ase be fo yo umra so bitu wadu tie believe God ibi anyame ni manye bibi enkwanim bia so enye abrabo enkwanima enyina eda wusi nyame enkwanima enye yi ti fanto awrade so na munya sa tete adwene no
ana be fear den yes wunya sia wunya ye ana obi tuma bi dabi okoto adene anto a se dwa na enye ben na so fo ne bia ba be putu adwena ma okoto yanto a yes obi na atu odo obi na eyew no waja na me so no okonante na tensole na sika sa akoshi common sense anya bi bia na yempa bo anya bi bia na yempa bo what ho na 44 and then we are 45 we are no sa menne why basa wabodam we are no sa mo dabo kono bi wa wo to so oba no enya mpa bo eya hwi na se mon ko machi no mo wa chi nso we be ni be koso enti na dai mo ha mi am tia tantanten senya atum nyame a kamen sem fata agamene won po se metina ha ana nanam ye program kese sei ministers MPs I am focus for sofo na memi jimi fenka me gina ha bi Benjamin shall to so a we kese o ba bia enti ya ba no muntie no masem abrabanya competition yenyai bipewei bichiwei tie o ma me wonya fa o ma me ano no muntimi nchedu ma me da wo da munya fa e ho na wo da babu si monu so ne wo ye show na ye wo dia fo kuta na ye wo dia e wo he le fo no e bi ko wi na ko tai wani ko na ye what you say and the Kenya masuma nya am say akwata so dem na obi aja park sa bomba ya sa business do ta na odie obeso kwa so da beretri ma dwintin da bi o skani da bi o ko so ntia seda adentia mem kwa so le menye na obi on kwa so ye che me akoma no na adwin na kire feel free o mra nsoen de wonim se alwade da be na memele beso ba chema no so mo ye nipa dua ne ye Kristo ni o kasampa san honte pabrabo woni ye usuban tenyamosom enya mpala ko ba na betre fi ne se we Kristo ni ne fo ne se ame ne betimi asa o shebre ni pentimi sanda mimi sha ko no mi buro anka ame ya do memia lu kwama nko ya do memia be sense ni pentimi se nya mi sha le kwantene se nya mi ni entene na mbe so be ifo ana konfa na mala ya bi kasa pato so asa wo ubeyi ansa no firi wiase me mba be me ye me kisi me star ana mpanyama ma star fa no kasampa anu we nyame de mai ehira edome wona we onya konfo e bele konfo aku onya be bele biabo aku biabo ni obone na ye no enna nya mo fa hono nya biabo bone na wodi no woku wiya no ana mo ere wofu hono ana wo ya na wo ba no na ka woni me obi nko wiya bia dia wona betima kum dabi but the parent we are say mo no so ne wo empre wo su fe gbade ene ma pia wana me no ma wo de nyina sei eni pa wa 70 obi kan udu wo nye jam wai ma sa tie yo wo da ko pa no o ma ko se ne wo ne ta wo di ni pachi eni prajan adai Esremo Omi ehwe musi nene ababa no enafo Esremo ne yakopon fe nhia nyina maye se na mi let me betina abeke se o manga na mu dia ade na wugina ha no wuti me ke se me amna so one day batam okam ekinana onyame shira onyame mtonko nam omo anyini ni cha wode wu omo nu mfie kwa na me ne wo ye enkwata no yesua de ne ekuma de a ehran kan opo no wa ehran owie masa na ofa nkwa ya tino ma ehran kan anu nya konko ndam bada mu nyina wase na masa de batanyo
say. Listen, Kwadwo, you do something. Kwadwo bra. Okay, tea. Kwadwo bra. Who na do me? Kwadwo bi ado. Who na do me? Masa so.